Nkosi Malibenathi, uxolile Nkosi Malibenathi. Uxolile Nkosi Malibenathi. Molweni bantwana bakababa abangena etempileni. uNkulunkulu anifuyise kulunga ngapheliyo. Inyawo zenu ezintwale zanzisa abazintwalele isibusiso esikhulu. Last time we spoke about ubuqaqawuli bukaYehova, but next time we are going to spoke about ukholo. But this time we will spoke about healing. Futelani ixilongo lina bantu bale ixilongo ezwi lakhe malihlo loyiswe malihlo koyiswe zikude mazila zelona zikhangele kumsindisi Father, Lord God, the Most High Lord, the greatest Lord, the creator of heavens and earth, God. Oh uNkulunkulu baba uyoyikeka nezulu lakho liyoyikeka Jehova. Baba uNkulunkulu siyacela usivumele sithethe ngempiliso. Allow us, oh Almighty God, to speak about healing. But we invite your Son Jesus Christ and we invite the Holy Spirit in the name of Jesus Christ. uNkulunkulu baba sisukuthandazile. Amen. Amen. Come on, mentioned that last time we spoke about glory and the light of the Lord, and next time we'll speak about faith, ukholo. What it is, ukholo, kumtana kaNkulunkulu. But now today we want to speak about healing, and we shall speak about healing. But before we speak about healing, let us first speak about sickness. Because sometimes ukugula akugula kwamalungu omzimba wodwa. Sometimes yakwazi ukugula amalungu omzimba, sometimes yakwazi ukugula engqondweni, mentally. Sometimes yakwazi ukugula spiritually, emoyeni. Sometimes yakwazi ukugula emotionally, kumazivo wakho. Sometimes yakwazi ukugula financially. Sometimes yakwazi ukugula ilizwe. Ufumanise kwa ilizwe liphila kulo siyagula. But to prove that ukugula akho yi-one, let us check Deuteronomy 28 verse 28. I want to show you different types of sicknesses. Deuteronomy chapter 28 verse 28. Uyahova ukubetha ngokubhuda nangobumfama. Uyava, sometimes uNkulunkulu uzakubetha ngobhuda, which is ukubetha verbally. Sometimes uyakwazi ukugula verbally. Xa uthetha into yonke into oyithethayo uyaxoka because you are sick verbally. Intetha zakho ugula ngokwentetha zakho. Okay? Ugula nangobumfama. Okay, yes, that's a physical sickness. Ugula ngongabona, uboni, you can't see. Nangokuphambana ingqondo. You are sick mentally. Ugula ngengqondo, yes. Uphuthaphuthe emini maqanda njengemfama iphuthaphutha esisithokotokweni. You are sick. It's a blindness sickness. Ugula ngongabona, awuboni kahle. Ungabi nampumelelo ezandleni zakho. Ucudise kodwa uphangwe yonke imihla kungabikho bani ukusindisayo. Blind, confusion, you are confused. Sometimes some of us we are confused. We don't know what to do. Confusion is a sickness. So hence before starting impiliso or about healing, I want to show you that sometimes uyakwazi ukugula but ungaguli physical but ugule ngezinye indlela. Okay, now ke ngosimkile ke ngokuguleni. Now sifuna uthetha ngempiliso. Intoni impiliso? So now before starting ngempiliso kukhona enye inglosi ebizwa ngokuba uRafael. uRafael inglosi ephilisayo yasezulwini kwidepartment yasezulwini. But phambi koba ndiye kuRafael ndithanda uqala ukubonisa eqala inglosi yasezulwini. Inglosi zohlulwe kabini ezulwini. Kukhona iCherubims neSeraphims. Now iSeraphims zinglosi ezidumisa uThixo ubusuku nemini. Zamane zithi uyingcwele Yehova Thixo mikhosi, izulu lizele bobukumkani nobuqaqawulo bakho. So zikuNkulunkulu full time permanent.
Now kube khona ke ngoku inglosi ke ngoku ezibizwa ngokuba zi-cherubims. I-cherubims zona zincedisa uNkulunkulu, ziye ezulwini zize zemhlabeni, zinyuke ziye ezulwini zisihlezi zemhlabeni. So now phakathi ke kwe-cherubims nazo still kukhona igroup as different. Number 1 kukhona igroup kaMikael, igroup ye-fight, inglosi yokulwa, ile isilwalayo isoleka iphethe ikrele, isilwela kuSathana. Then kube kwenye inglosi ebizwa ngoGabriel, ikwi-Department of Communication. Ithatha imiyalezo ezulwini izise ukuthi emhlabeni, iphinde ithathe imithandazo yethu apha emhlabeni ise ezulwini. So ikwi-Department of Communication. Now ke ngokuphinda kube kwenye inglosi ebizwa nguShamuel, inglosi yothando. Then kube kwenye inglosi ebizwa nguAzrael, inglosi yokufa. Ile xa kufika ixesha lakho losweleka emhlabeni ifika kuwe uzohlukanisa umphefumulo nenyama. But kodwa ngoku inglosi esifuna uthetha ngayo kakhulu sifuna uthetha ngenglosi ebizwa ngokuba uRaphael. Now let's check John. Maske sikhangela uJohn, ndifuna ukubonisa uRaphael uba inglosi enjani. John 5 verse 2 to 3. uYohane chapter 5 verse 2. Correct. Ke kaloku eYerusalema apho ngokwelezimvu isango ichibi elikubizwa ukuba yiBethesda ngesiHebhere, ivrandi ezinhlanu kwakulele kuzo inkitha ezininzi yemilwelwe, imfama, iziqhwala, abome umzimba belinde ukuzanyazanyiswa kwamanzi, kuba isithunywa sezulu ngaxesha lithile besisihla singena echibini siwagxabhagxobhe amanzi. Lowo uthe wangenatanci ebephila nakwesiphi na isifo ebebanjwe siso. Now my brothers and sisters, iBhayibheli yasibalisela uba eYerusalem eBethesda bekukhona ichibi elibizwa ngokuba eyiBethesda, but bekufika isithunywa ngexesha lithile sigxobagxobha amanzi. Now sifuna uzibuza ba ingaba sisithunywa nguAzrael, ingaba nguGabriel, ingaba nguMikael, ingaba nguRaphael. This angel is called Raphael. Inglosi kwi-Department of Healing, but it's a bit iBhayibheli ayimentionanga that inglosi yempiliso nguRaphael. So apha ebifika igxobagxobha amanzi, ithandazela amanzi, then ongene kuqala ebephila nakwesiphi isifo ebekuso. So benifuna nje ukubonisa just nje ngale nglosi. So into ethi Raphael means healing okanye ithetha impiliso. Yes, it means healing. So na uNkulunkulu sometimes ubizwa Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Nisha, Jehovah Shalom. But xa iphinde bizwa uNkulunkulu abizwa Jehovah Rapha, which means uNkulunkulu umphilisi wenu, uNkulunkulu igqirha lenu. Cela unifundele Exodus 15 verse 26. I want you to see. Exodus chapter verse apha is that umphilisi nomphiliswa mabakhawulelane halfway ukuze healing process ihambe kakuhle. What is this? It's John. John. John what? John 9. Okay, read it. uYohane chapter 9 verse 3. Correct. Waphendula uYesu wathi, akone bazali bakhe, uzelwe eyimfama ukuze ibonakaliswe kuye imisebenzi kaThixo. Ndimelwe kukuyisebenza imisebenzi yowandithumayo kusesemini. Okay, so lena ke isivezela okokuba sometimes ungena engxakini yogula because of uNkulunkulu ufuna ubonakalisa imisebenzi yakhe ngawe. Wena kuba buhlungu kuwe, but then ke ngoku yena uNkulunkulu kuba nxa kubonakala khona imisebenzi yakhe. Let me tell you this, sometimes xa umoshakalelwe imoto uba frustrated, uba ne-stress, but umakhenik, umuntu okhenika imoto uba excited because kumaxa kuvela umsebenzi wakhe. Xa umoshakalelwe ngumbane endlini uba frustrated, but yena i-electrician, lo muntu ulungisa umbane, uyavuya because uvela imisebenzi yakhe. So sometimes uNkulunkulu kwenzela i-problems so that kubonakala amandla wakhe ngaye. Now lo muntu wenza uba makazalwe imfama kuze kuzobonakala imisebenzi kaJesu ngaye. Masike siphinde le ncwadi siyibona futhi. uYohane chapter 9 verse 3. Waphendula uYesu wathi, akone bazali bakhe, uzelwe eyimfama ukuze ibonakaliswe kuye imisebenzi kaThixo. Ndimelwe kukuyisebenza kusesemini yowandithumayo. Okay, all right. That's right. Okay, my brothers and sisters, I want to remind myself and you that ukuze ufumane impiliso, umphilisi unenglosi ahamba nayo ibizwa nguRapha, unenglosi ibizwa nguRapha ahamba nayo. Now ke ngoku
wena mphiliswa, you have to believe. So hence I want to say impiliso iqala ngaphakathi. Healing starts from inside. Yes. Let's check John 5 verse 6. John chapter 5 verse 6. Correct? 6 no? Yes, John 5 verse 6. uYesu wabona lowo elele esazi ukuba usenexesha elikhulu enjalo, uthi kuye, uyafuna na ukuphila? Can you see? Must pin just this line. Uyafuna na ukuphila? Yes. So uJesu Kristu ukhangela ukholo lwakhe obalungakanani. So uJesu Kristu unamandla ophilisa, kodwa ubiza umphiliswa ukuba uyafuna na ukuphila. Ngamanye amagama uyakholelwa na uba ningakuphilisa. So hence I'm saying umphilisi nomphiliswa funeke bakhawulelane ku healing process. So sometimes there was a man one day onamandla ohamba nengilosi nguRafael. Now uyesibhedlela xa ifika aphilisa abantu, but wathandazela umnyaka aphila. Now xa igqiba ijournalists ziyambuza zithi jonga ugqiba ukuphilisa umuntu akaphilanga. What's the problem? Wathi no, umphiliswa ebengakholwa. That's why uJesu angazingenkani eqala abuze uba uyakufuna na ukuphila. So uJesu ufuna ucheck ukholo lomphiliswa ukuba ngabe uyakholelwa na. Now umphiliswa ke uphendula wathi ewe, andinambe xa itha gxoshwa amanzi andiphose itanci echibini. Now and now let us check Matthew 9 verse 22. Whoa. Matthew 9 verse 22. Correct. Wathi ka uYesu wabona wathi, ntombi yam yomelela, ukholo lwakho likusindisile. Can you see? Usindiswe yintoni? Lukholo. Usindiswe lukholo lwakhe. So uthi intombazana yam yomelela, ukholo lwakho lukusindisile. So in other words, akukho ukuphila ungakholwa. Funeka uqala ukholwa. Hence we are saying healing starts from inside. Uqala ngaphakathi. Kufanele umphiliswa akholelwe, then umphilisi asebenzisa amandla wakho ophilisa. But kumele yena umphiliswa akholelwe. That's why uJesu Kristu ephendula esithi ukholo lwakho lukusindisile. Now okay. So Close to closing now. Close to closing. Yeah, okay. Let's close in this way, ne? So bakwethu siniwishela impilo. uJesu Kristu uthe xa egqibayo wathi ambani, uthetha amapostile bakhe wathi ambani nophilisa abantu bengabaphilisa abantwini. So ngoku ndithanda ukuthi kumnawe masiye kukhangela impilo kuNkulunkulu, masiye kukhangela impilo kuJesu, but masiqaleni uba ngabaphilisi. Abo bagulayo bagula physical esiqwini, masibahambeni sibathandazela. Abo bagula mentally, abagula emotional, abagula in physical, and nabagula financial, masiyameni sibathandazela. If you can check the book of Acts 5 verse 12, it says people brought the sick to the apostles in the hopes that Peter's shadow would heal. Acts 20 verse 7, it says Paul resurrected a man who died after healing out of a widow. Acts 9 verse 17, the apostle healed the blind. Acts 9 verse 33, the apostle healed the paralyzed. Acts 14 verse 7, the apostle healed the lame. Acts 16 verse 16, the apostle healed the possessed. Acts 28 verse 7 to 8, the apostle healed the man served with the reina. So all I want to say is that ndiyanithandazela nonke ngegama lomfilo wethu Jesu Kristu, nina nigulayo niphile kwizimo zonke nikuzo, kodwa ningoneli nje kuphila, nihambe niphilise abantu abagulayo. Angeke ndilulahle ukholo lwami, angeke ndilulahle ukholo lwami, angeke ndilulahle ukholo lwami, angeke ndilulahle ukholo lwami. Izilingo nentshutshiso azingeke zindenze nto, angeke ndilulahle ukholo lwami. Izilingo
nentshutshiso azingeke zindenze nto, angeke ilulahle ukholo lwami. Father Lord God, uNkulunkulu kumnandi uba noNkulunkulu ufana nawe. Nkulunkulu sigcine ngaphansi kwesandla sakho, ibinguwe izolo, kuwena namhlanje, na in future Nkulunkulu kwakugqibela wena. iBhayibheli lithi ungu-Alpha ungu-Omega. uNkulunkulu sigcine, usithande Nkulunkulu, kumnandi uba ngaphansi kwesandla sakho, kodwa Nkulunkulu ungayiphelisi inceba yakho kwiintsuku zokuphila kwethu kude kuyofikelela ekugqibeleni. Nkulunkulu Baba siyabulela ngegama elihle lomfilo wethu Jesu Kristu. Baba siyathandaza. Amen. Amen.